Izi ni inyamaswa 10 zorowe n'abantu bikaza kurangira zibiririye bo ubwabo. Turaza kugera ku musozo w'iyi video wiboneye neza ko umuntu ashobora kwizanira iwe ikizamwica. Iyi ni Kigali Tales. Ku mwanya wa mbere tuhasanga imbwa ziri ku muhigo. Izi mbwa nyirazo yagiye muri vacation, no kuvuga yagiye mu biruhuko, hanyuma asiga azisize mu nzu nta byo kurya nta n'amazi azisigiye. Ubwo yagarukaga yaje gusanga imbwa ze zaramurakariye cyane ko hari haciyemo ibyumweru 2 zitarya, hanyuma izi ngizi zahise zimwirukankana zirangije ziramurya. Polisi yaje kubona umurambo we haciyemo igihe kinini, izi mbwa ze zari zaramurangije zaramwiririye. Iyi nkuru iteye ubwoba cyane. Mwanya wa kabiri tuhasanga umugore woroye urusamagwe bikaza kurangira rumwiririye. Uyu mugore bamwita Senti. Uyu nguyu yaje kugirana ikibazo n'umuntu bakoranaga ibijyanye no korora inyamaswa, hanyuma biza kurangira amuteza mbushi, arangije asiga umuryango ufunguye. Ubwo uyu mugore yazaga yaje kuza aje iyi tayiga biza kurangira imwiririye bitewe nuko umuryango wari wasigaye ukinguye. Ibi byaje kurangira uyu mugore ariwe n'iyi tayiga ye yapimaga ibiro 225. Ibi byatewe nuko urugi rwari rwasigaye rufunguye kugira ngo bamutege aze gusanga ahangaha hafunguye, hanyuma ubwo ari buze kubaje kugaburira iyi tayiga ize kumurya. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga injangwe ziririye nyirazo. Uyu mugore w'umwongereza witwaga Janete yaje gupfa, hanyuma apfira mu nzu iwe, hanyuma birangije biza kurangira injangwe ze yabanaga nazo zibuze icyo kurya. Kubera ko abaturanyi be baje kumubura, baje kubwira polisi ko yabuze, hanyuma bafunguye baza gusanga injangwe ze zaramuriye kubera kubura ibyo kurya. Ibi ngibi biratangaje rwose. Uyu nguyu yari amaze amezi 3 yose apfuye. Ku mwanya wa kane tuhasanga umugabo wariwe n'imiserebanya. Uyu nguyu yaje kubura bitewe nuko yari amaze igihe ataboneka, abaturanyi be baza guhuruza. Gusa uyu mugabo mbere yuko abura ubundi yororaga imiserebanya, hanyuma ibyo biza kurangira abuze. Hanyuma haciyemo iminsi abaturanyi be baje guhuruza polisi je isanga yarapfuye. Abangaba babonye ko yapfuye ariko ntibaza kuvumbira icyamwishe, gusa baje gukora iperereza baza gusanga hari ibintu bimwe na bimwe byagaragazaga ko iyo miserebanya ariyo yamwishe, cyane ko nk'amaraso ye yari yarahindutse cyane. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga inkuru y'umugore witwa Sandra na Wolfuze yaratunze. Uyu mugore yaje gutunga imbwa zari byimanyi by'imbwa na Wolf. Ibi ngibi byaje gutuma azifungirana muri keji, gusa amara igihe azereka urukundo cyane atekereza ko nazo zari kumwitura. Si ibyo gusa, uyu nguyu umunsi umwe yagiye kuzigaburira biza kurangira izi ngizi zimuriye neza ziramumara, hanyuma polisi yaraje isanga amagufa mu kazu zabagamo. Mwanya wa gatandatu tuhasanga imbwa bita Hari na Sari. Izi ngizi zakoze ibintu bidasanzwe cyane ubwo nyirazo yazaga kwiyahura yirashe. Nyirazo yarirashe, hanyuma kubera ukuntu zari zishwe n'inzara biza kurangira izi ngizi zimwatatse ziramurya. Polisi yaje kuza isanga umubiri we warariwe, ariko bakoze iperereza baza gusanga yarirashe. Zizibuze icyo kurya ziza kurangira zimugize ibiryo byazo, biza kurangira zimuriye. Iyi nkuru iratangaje rwose. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga injangwe zariye nyirazo. Izi ngizi zaje kumurya bitewe nuko uyu nguyu yapfushe mama w'imyaka 94, hanyuma nawe kubera ko yari arwaye umutima biza kurangira apanitse, biza kurangira apfuye. Izi ngizi kuko zari zisigaye zonyine mu nzu nta muntu wo kuzitaho, inzara yaje kuzica. Ibyo ngibyo bituma ziza kurya uyu muhungu na nyina, zirabarya zirabamara, hanyuma polisi iraza isanga imibiri yabo mu nzu. Nyuma yo kumara igihe kinini batababona barahuruje polisi bisanga bimeze bityo. Ku mwanya wa 8 tuhasanga inkuru ya Vince Gana. Uyu nguyu yari umworozi w'ingurube, biza kurangira agiye kuzigaburira bitewe nuko zari zishonje cyane. Uyu nguyu akigera mu kiraro cyazo izi ngizi zaramwiririye, hanyuma baza gusanga rinete ze mu kiraro cyazo ndetse n'ibice by'imibiri ye mu kiraro cyazo. Uyu nguyu yaje kuribwa n'ingurube ze ubwo yari agiye kuzigaburira. Ibi ngibi biratangaje rwose, kwiyororera itungo bikarangira ari kuriye. Inkuru ya 9 ni y'umugabo wari utuye mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza. Uyu nguyu yaje gupfa
gusa yari afite imbwa bita Booster. Uyu nguyu yarapfuye, gusa polisi ntago yaje kugaragaza neza ikintu cyamwishe. Gusa ikintu gitangaje ni iki ngiki: imbwa ye yajyaga yinjira mu nzu cyane ko hari hafunguye, hanyuma igashikuza igice kimwe mu bice bye by'umubiri ikajya hanze ikakirya gake gake, kugeza ubwo polisi yaje igasanga yaramuriye ibice byinshi by'umubiri. Imbwa nyinshi cyangwa se amatungo menshi yariye ba nyirayo, twasanze ikintu yari ahuriyeho ni uko yagiye abura ibyo kurya bikaza kurangira bariye. Gusa iya 10 iratangaje. Ku mwanya wa 10 tuhasanga umugabo waje kwicwa n'igitagangurirwa cyari mu nzu iwe. Uyu nguyu yaje kwatakwa n'igitagangurirwa bakunda kwita Black Widow cyangwa se umupfakazi wirabura. Iki ngiki cyaramuriye kimutera ubumara biza kurangira apfuye. Si ibyo gusa kandi byaje gusangwa mu nzu ye ko inzoka zamuryaga ndetse n'imiswa bikaza kurangira bimuriye. Hanyuma polisi igihe yajyagayo yarumiwe cyane ndetse iratangara cyane bitewe n'ibi bintu. Iperereza ryaje kugaragaza ko iki gitagangurirwa bita Black Widow ari cyo cyamuriye, hanyuma imiswa n'inzoka bikaza kurangira ari byo bintu byajyaga bimurya kugeza ubwo polisi yamubonaga. Mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi buri munsi.